spa like kuntai. Umbale kaske shawa, iawan shamekupa, iawan gisliang yame, umpoleu jongkajipa, shaduman jongmekutrai, dajik menadakarwai, lajing imiwanaiti, lajing syakri. Kohimen ko param to yin sungu ya jisu hakane ka step nginang vanra hau bara ke jing tumu changi panginambu ke jing tumu changi lempa Jane di Chandal Kariniam Balaseng Dau Francis di says Bakhuid pada yalam min siam iaka lemba ka jimbetin linti changu gidwai nagabinda lemba ka jinga side lam jangka nagabinda changi baro bangiru nginang kam penjanai ke jingi men siam jongi ha kerteng upa baru kon baru men siam Bakhuid Amen. ka jinga e jongo trai jongi Jesus Christ but ka jingi jongo play lembat ka jinga slak jongo men siam Bakhuid kindon rengka bat pi baro Rengka bat piru. tongin sangesh par ban pan map nagabinda kilat baro nginang yusngo hadukat no uble udon ka jim perkat lem nagabinda jangi uble upeit yengi jisu peit yengi man ka kelit mat nakaban ngop ha kano ka pop man le ki jim perkat jangi u jisu dang yo i man le ki jing sngo jangi u jisu dang yo i man le ki pop jangi u jisu dang yo i man le ki kamba bha jangi u jisu dang yo i but un sakar ko yangi haganiga port to nginang sonsi halor baharo kita gi por ngila perkat persha ega sain dur jangu jisu kot yangi ukwaben id yangi kwaben penjanai yangi udang tau lad yangi bun kirukam bangin dup id yabu henre bun sin ngi kintait ya kata lad kalendi hakaba perkat rit hapo jangi to nginam pan map na jisu try jisu map yangi side kud yangi nadu ki pop barit baria shadu ki pop bakrao jangi nga pala oble badan por baro pada pi ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jim parka da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle pala bakrao janga namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa ka teisoti ya ki angel bat kiri khuid bad ya pi ko himmen ko para benduwai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro nisne yangi badan dala map igi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Try Kindrat ko blaisne yangi Try kindrat ko blaisne yangi Kristo map ko Kristo rap ko no penim jangi penim yangi Try kindrat ko blaisne yangi Try kindrat ko blaisne yangi Kristo map ko Kristo rap ko no penim jangi penim yangi to nginia duvai ngibu barra jing dumu jangi duvai na gabinda ki bapangi bashitam kamda me pi ki bashimenda haganega mas Bakhuid
Kerpadia Jisu ben Taïew pilam baga nega mas Bakhuid. Duairu nega benda ki inga sem jungi, nega benda ki batalad bar. Duairu nega benda ka longkumi junga rambalang parish. Ki ben stang retreat na dus Sngi tording nega benda jungi. Koblei me ubala pelong yaka Jane Francis de Chandal Bakhuid. Bakan palang daki hok ki ba pernai tam hagi lindi jingim babuun rukam. To ai hangi lemba ka jingya side jangka. Bangin boot hok haga jingkot jungi. But bangin ting shine barabor kum ki nuksa jangka jing shai. Da utrai jungi u Jesu Kristu kun jame. Uba im bat sen sha rengkat bat me. Haga jingyalang kawai jungi min siyam Bakhuid. Ublay junom la junom. Amen. Kajing puli na kitab Deuteronomy. Kumta Moses ulakran shusho yakine kiktin hakipai Israel baro. Te ula ong haki. Ngaladap shispa arpos nem karita menta kasni. Ngamdon shu kabor kasor banlej banwan. Utray ula ong hanga. Pin yo let shishiliang ka Jordan. Utray ublay jong pi. Dala dehi un let shishiliang hashwa jong pi. Un penjot yakini ki jat ben riu ki badon hakmat jong pi. Ba pendup yo dakol yaki. Bat u Joshua un yalam ye pi shishiliang. Kumba utray ulakren. Te utray un sale yakini yaki kumba ulale ya usihon bat u og. Kisim amor. Biat yakari jong ki. Men ba ula penjot yaki. Bat utray un IT haki hapi. Bat pidei banle yaki katkum ki hukum baro ki banga hukum yapi. Tolong ki baklan bat ki baslur. Wat ting ni rich yaki. Naba day utray ublay jong pi ubasenran yapi. Ino yapi ni lindat yapi. Te Moses ulapha wan ye u Joshua bat ulakren ha u hakmat ki Israel baro. Tolong ubaklan bat ubaslur. Naba pidei banle But uni upa syakata kari kaba utrai ulasmai heki kepatam men jongki ban ai heki but pidei ban penyo yaka haki udei utrai ubayalam yapi undon rengkat bat pi eno yapi nilendat yapi wat shapting lane sngus ir kaktin jong utrai Isa mo yaw lay. No barn rus pa arpuwe. Shashkor yana piki borne. Shashkor yana piruko kende. Kajingi gai gana pusna. Tingkrem tendre. Be
kukpa kutrai ka peneng bat ka kendau malam penpal ya kini kijing maya jong kaima hakirit kiria Alleluia 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 Utrai undon rengka bat pim Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kaulam hame kutrai Hakata ka por ke sinrain kila wan shau Jesu ki ong. U bakrautam haka hima bening. U Jesu la kot ya we ukina. Badula peniang ya u hapadeng jengki. Badula ong shisha nga ong hapi. Lemda pi kerla badlong kum ki kinarit. Pinom yorung haka hima bening. Ti jaruba pendrit yalade kum uni ukina utaken ulong ubakrautam haka hima bening. Jaruba pediang sngelba ya kum uni ukina haka kerteng jonga upediang yanga. Peit papin ibain ya uwe na kini ki barit. Namar nga ong happy ba habening ki angel jongki ki kami barabor ya ka kemat upa janga uba habening. Kumno piperkat lada ubriyo udon shispa tili ki lambrot but kaway na ki kayait sakama hato ino ya ki kinday po kinday halum banlaid wat ya kabala sakama lada ulap ya ka shisha nga ong happy kams no komen ya ka ne kaway ban ya ki kinday po kinday kibam shimla ya it sakama kumda kamlong kamon upa jonga ubaha bening ba ive nakini ki barit in jotno ka gospel jong utrai Kuchingarai hame kutris ko himen ko para bagid ha utrai Jesus Christ ki jimpule baro artilli ki hikai yengi mentakasngi hadu katno uble uperkatlem nagabendajongi kampalat ya kabangi perkat yalade ublay uperkat nagabendajongi ublay uyoy ilud ya ke baro bad ublay ubu saingdur nagabendajongi ublay ukam eat yangi banya kabangi eat yalade kabamod ublay u eat ningkong yangi shua bangin stang ban eat yalade bunsin haga jingim jongi ngis ngoto bakala halor bun jai ki jimpini ay ngi perkat de mangi bade ban peit bad sumaria ke baro henry kakatino blay kakran shai kadar ude ublay ulakwa bangin manba haga jingim jongi ude ublay ukwa bangin roy haga jingir habu ude ublay ulakwa bangin don barabor haga jingya da jongu bangin nom poisha kano ka jingjon naga benda jongi ive pa ive haga bau Jesu la ong u i toy ni ki kinarit badu ong yengi ban kalalong kum kinarit bad nangta Jesu ong uble uperkat ya ki barit baria da ka bawanra ya ka nuksa ka parshi shapang ukun lambarot balaja uble ukloy ben ino ya ki kindai po kindai haba utip ive na padeng ka kinhon kadon udon hapadeng ke jimma ne kadon hapadeng ke jimma Jisum shimkwa mano bangop ha ka jingma ne ka jingsir ne ka jingjot kane ka de ka jinglong jongu Jisu henrangi perkat ngi haban le eye ben yada yalade henrangimla ben yada yalade lada ujisu mon ben yada yalade na kata Jisu anra hangi syapang uwe lang borot balajana ka sem ujisu wang ngangan le wat yauta namar bale
Wat ya utau barit ubalaja naga linti ne naga sem ulong ubakardor. Lese don bun gidau bale uta uwe ulaja naga sem. Lese ulong badakait, lese ulong nompom, lese udang ngop habon jait ki jingkarni kiat na dong shadong ne ngop hakapop. Henry Jisu wong wad nagabenda itaru ngan late wad. Namar ngam shimkwa wad ya itaru in jotno. Baru Jisu dang penshai shushu halar kane kapang da kapa ong. Nagabenda man paiwe ngidon ki angel omde we angel Jisu hangne wong ki angel bun ki angel ki yo iya ke kemat jong upa habaneng kabamot nagabenda jongi ki yo iya ke kemat jong upa habaneng kabamot kine ki angel ki dua ya side nagabenda jongi ki yo iya ki kemat jong upa nagabenda jongi kabamot kane kade ke jimmot janga jing tuwai ya side kane kade ka bor ka bangela yop ngila ban yop pediang lada ngiyalong paralong bat ki angel lada ngi kalalong paralong bat ki angel katekana ngidon bun gi nongya side ban pan shwa bangi perkat shwa bangi trang ya ke baro hakamat ublai upa ki angel ki yo ilupa kaya ka bangi don kam kasuk yang ko himmen ko para Banya ka bangi shania ya ki brio ngide banang ban shania ya ki angel ha ka baring jingmut na kaneka jingi kai jong Jisu omde ki brio kila ong kane Jisu ong hangi ba ki angel ki yo i barobor ya ka kemat jong upa jongi kabamut nagabenda jongi ki angel ki peit ya ka kemat ngimla ban yo i ya ki kemat jong upa namar ngilong idon haga jinglong brio Henry nagabenda jongi ki angel ki peit ya ki kemat jong upa. Kabamut ke jingi jong upa baro ka wanra nagabenda jongi dakum gini ki angel. Omde tang uwe kimte ban perkat tang u angel nongeda. Henry katkum kene ke jimbatai bun ki angel ki sumari ni. Bun ki angel ki perkat nagabenda jongi namarupa u angnut ngimde banduno wat uwe kangne tino blay Jisu ang wat uwe nak ine badit injot no ive nak ini lese ngilong baritam hagane ka parte hakinga senjongi ngilong baritam lese hakinga senjongi ngidon bun gijinge lese don gijimpang don gijing shitam lese don gijingduk Henry Jisu ang ya ita ikun ya ita ipa ne ime ne ki himmen ki para ibadon hapateng kata ki jinge Jisu udon ke jim perkatlem uppa udon ke jim perkatlem bad ki angel ki dam apahara yaki ki angel ki ada sumar yaki kabam mod ni sautu kaya ka bor jangi angel ladang ngidon uwe angel ha ke jingem jongi kalong ke jingeda kumba 1000 prapus an ngut ki briu kamut ki angel ki yada yangi kabamod habang idon jinge ha ke jingem jongi haba kinu ki himmen ki para jongi ki don hapedeng ke jinge ngi haben kod kerpad ya kini ki angel lese ngi mud ban le kanu ka kam ha ke jingem jongi lese ngi don ki jinge lese ngi don jimpang lese ngi don jingshitam lese ngi don ki jinge pe jimmud hapedeng himmen ki para lese ngi don hapedeng ke jimma kaya ka bang ide ban le ngide ban kod ningkong ya kita ki angel ko angel ngadon hapedeng ke jinge ngadon kam ya ke jinge rap kile shaupa pan ya ke badon kam nagabenda jonga nagabenda ki inga sem jonga nagabenda ki bayid batoin jonga bad ki angel kin kong ki angel ki ap ya ke sur jongi ki angel ki kot ki ap ya ke jingkar pad jongi ban yada yangi nagada Jisu ong upa shimkwa wat ivena padeng jongiru in jotno bad kabangi ring jimmot naga jimpule naka jimpule baningkong yosno ayu u Moses udang batai ki pai di Israel namar ka por jongu ka kotno bad Joshua un shimdi iya ke jingela naga binta ki pai di Israel bad uble shimkwa ban jot wat iveru uble un yai shakamat uble un long ukli
badu Joshua ru unyahid bad kata ka jingang nur jongo blay bandup iada ikibrio ban pinboy ikisha ri kyanan kane kalong ka jingang nur jongo blay iyangi man ka kelimat henry larang itro jingay ngim sautu yakane now bad kawairu uksuid utre borba ban pinget bij yangi nakaman sautu yakane ka jing shisha te habawan ke jinge bon sin kaya ka bajia aga jingim jongi ni angnut palat halar kata ka jinge ni angnut palat halar kata ka jing shitam ni angnut palat halar kata ka jing jinjar ba da ka baklet ya kane ka jing shisha ka ba jisu kedaw hangi ha ka gospel ni long ki kun barit tam lese henry ujisu udang perkatlem ublay udang perkatlem nakabenta jongi ki angel kidang perkat lem pat kidang train aga benda jongi tang kawai ngi don kam kot kerpadia kita ki angel dan don babon gi angel ba ab ban shakri yangi ban yarab yangi ban yalam yangi shaka jingchop henre ngi pat ngi sakut ha ka jinge shime ngi sakut ha ka jing perkat batalot jongi bad namar bang ngi sat kut hakane ke jim perkat batalot jangi bunsin ngimjuyo jingyarap na bane ngidon ko hok benyo jingyarap na bane henre ngimju kot kerpat kane ke jingyarap but kadba mendakas ngi kinmauru yaka jaindi sandal kalong kawe ke longkumi badon hindri ngut kikul henre abala klad ulok kala shim yaka jingrai banlong riniam bad u Francis de says Bakhuid ulaya rap yaka ban im yaka jingim pajanai nagata gata ngilap kilam ula Francis de says Bakhuid ula to artiliki kitab kot kadai nakabenda ka jingsneng yaka ka jingid uble ka kot kabangi on love of God but kumjuru yaka kot kabangi la penkala hakaktin kasi hakini ki por yaka jimprang nakabenda ka jingim bari bale baro kini ki kot kalong ka kot ba ula to ban yarap yaka ni ke longkumi ban yad yaka jingim bari bale balong recoid but kohimen ko para jisu u a yaka lat kalindi kitu ki ba kot kar padiabu kitu ki ba don ka mon wad haba ka parte baro ka pet kala sakut haga jingim jonga u jisu la kindi yaka kata ka longkumi but kala kala long rio bale kala kala long recoid tendeng hake jingim jongi habawan ke jinge barit ngistang ban perkat ka parte kala kutna hakama jongi henry jisuang lempa connectin ka parte kamla ban Lait-ïa lada ngitip hangno ngideman wad yano ngideman shania namar ujisum shimkwa bangin jot wad ivena padeng jongiru in jot na kane kadege jingkwa jongu jisu kane kadege jing duai pengin in vanra yaki bayi batoy jangi bara shau jisu hagana iklip ma yaki inga sem jangi yaki jimpang jing shutam jangi yaki baron hapadenge jing sausi kin mau ujisu udon ga jim perkatlem yangi wei pai wei jisu be it karku kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi namar me id yangi ba memshim kwa but iveina padeng jangiru in jotno hakano hapadeng kano ga jinge payaki angel jome bakin yada bakin sumar bakin dua ya side nakabinda jongi hamal kabinda jonga jingim jongi enyaro ya utrai Jesus Christ Jinom lai jinom amen pangin plai ga jingit ka jongi ngangit how blay upa badon por baro unong ta ka bening bad ka kendo but how Jesus Christ kun ba marwe jongu utrai jongi ya ubala puna mensim Bakhuid ya ubala kana kamaria teisoti ubala shale bain hapo Pontius Pilatus la sanar panayawu ula ya la tepyawu ula kiya shaki baya haga Sngi ka balai ula mi padne ki baya ula kiyo shabane ushang shakamon ublay upa badan bor baro nang tha unwan pad ban bishar ki bayim ki baya ngangit ho mensim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jinya selok kiri koi haga jimmap iki pop haga jimmi pat ka do daga jingim bam jikut amen lai spa andrim kundri
to ya duai ko himen ko para ba ka jinghinia janga ba jampi kallang ka ba pediang kun hau bleu pa ba dan bor ba ro to try pedeng jing knya ki ti jong pi na ka benda ki jing ro ro ka teng jong ka jing ban toy ni ba te palang ba ko jong ba ko wai ko blei jang ka jing snow lem ba ro mei u balamon ba ha ka Jane di shandal Bakhuid mentau ya ubri batimai ha ka dur jamehi na ba ubriu barim ula jano ha ka jingisne jamme tai to ai ba enda la pendimai yangi kum maka ngilla bantarwa hame ya ka jinkinia ka ba pediang horn jaga jimpinya suk batme da u Chris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim Weka bat firo to kentiu ya la ki doinut ni ki ti ki sa utra to ngin aingu ya utrai ublei jangim ka sa mau bat kate da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badei ka deiti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenran ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam chikut namar haki ri kuit ki bela pingantang yalade hau Chris naga binda ka hima bening kalong ka bade hok beniro ya ka jing suma sukher ba perla jame da ka ba mekhot biang ya ka jinglong briu sha ka jingkui ten rai janga but me veria ka ban mad hangne haparte ya ki jingai ya ki ba enyo ha ka parte batimai but kumda rengkat bat ka kin kon jangi angel bat ki rikoid ngi aro yame bat ngi pen pana klem sange Bakhuid utrai blei ki pai ka beneng ber ka pertei ki dap da ka buram jong me hosana sa jrong tam en yoro ta ko wan ha ka teng utrai hosana ha jrong tam ko himen ko para ha kene ke por ka pakan tang tam tongin duwain ado ka donun bangin dup ya ka jim pen sle ka batimai pan sautu ya ka jingmut ka jingang nu jong balai na ka pinda jong i vei pai vei kam dame bun ki bri ki bas ngau kinja ngau marwe ngau ting ngau kuslai halor bun ki ke baro sautu shuaba pin angnu shuaba pin ngau komne ublai udon ka jingang nur halo jompi padudang pha ye ki angel penyada pen sumar yangi kot kar padia ka ne ka bor dap ta ka bor men siam Bakhuid bangilong para bor ha pandon ha ka sinda jong jisu dashisha melong Bakhuid ko trai katamay jangka jingkui barom namar katangi karpadia me to pen kuit pen kandang ya kini ki jing tarwa jangi da kaba pa ya umensiam jame kum ga umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakasnam jangutrai jangi u Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badang ka ba aingu yame ula kedia yewu badulai halage senran u ong to shim bat bam na kane pi barro na mar kane kalong ka metchanga ya ka ba naiti naga benda jampi Hakaju kero kamendala le abam ula shimya ka kuri bada ka ba ingu biang yame ula ya ka halage senran u om tu shimba tu dina ka ne pi baro na mar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutam bati mai bad bam chikut ya ka ben pen mi na ka benda jampi bana ka benda ki babun na ka benda ka jimma ki pop to le ya ka ne ban kan mau yangam ko snam ba kardor jangu Kristo pen koi yangi pen koi di men siam hadim pen koi pen khai pen kia ya ki bapang ki bashitam ya da ingi nau bamen na ki kalam kajimaya jongka jinget kata sin bagi bandu le upo
Namar kata, ngi ke ba pen menta ya ke jingya bad ke jimi pa jungu. Ngi tarwa hame ko trai ya uppu janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi da ai ngu aidem, namar mela nyu yangi ki ba bit ben yang hakama jame bad ben shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpadi me, bangi ki ba yobinda hakamet bad gasnam ukris. Ngi long ki ba la penyateli kawe da umen siem Bakhuid. Token mahugo trai ia kabalang jame, kabala priang hasatala ka parte, but the penjana yaka haga jingir, renkat badulio upa Bakhuid jangi, u wilbert u bishop jangi, but bar killing dog but kirinium. Token mau lemri ki himmen ki parash in rang but kinde, kibela yutia dakaba kermen yaga jimmy pan, but ya bar kibela klad no haga jingis ne jame, top priang yaki shaga jing shai ka kama jame. To isne yangi bar yangi karpadiame, Barangkat bat kamaria te soti Bakhuid ka kamijong oble. Ujoso Bakhuid u kurim changa ki apostol Bakhuid ka Jane di Shandal Bakhuid u Francis disease Bakhuid. Bat baru ki rikoid ki bela pensabaya me pateng la pateng. Ngin long ki babid ben yo bindalem haga jingim bam jukud bat bengini ro bat pendon buram yame da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu, kallang hamayu blayupa badan bor, haga jingelang kawe jong mensiyem Bakhuid, baro kaburam bat ke jingero, jinom la jinom. Amen. Ko himmen ko para tongin duwai nagabinda baro ka jingaye ka bangitrang, ginang IT age jinge baro, ginang duwai nagabinda baro ki bapangi bashitong ki baran hapadeng ki jinjar babun jait ki inga sem jongi. Giduai ro nagabinda ka longumi jongaram belang parish ki ben stang ya ka retreat na dus ngi thodi pa ka bor jisu ka nang tre halo jongi baro ko pa jongim ba habening ka longa ba kuwe ka teng jomme kanwan ka hima jomme ka longa mon jomme ha kendo kumbara bening tuai yang iminda ka jimbam jongi ka bahala kasni patama yang igren kan jongi kumbangi rungi map igabeles new yangi padbati alam yangi shaga jimben shoy and rate the polite yangi nakabas new top light yangi karpad kotrai nagi jinx siniu baro haga jinx pun jamme toy jinx suk jinx sign haga sngi jangi knamba daga jingarap ka jingis ne jamme ngi light baro bona ka pop but ngi yo jingeda na ki jing jinjar baro kadbang idang ap kimilindi yaga jinkermen Bakhuid but ka jingwan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ. Namar kajumi galong kalima, kajumi kapor kaburam, junom la junom. Kotrai Jesus Christ me ubela on haki apostol jamme, ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi, Henry yaga jingai janga balang jamme. Bad haga jings pun jamme, to ai haka yaga jingsuk, but ka jingatali kawai kat kum gamon jamme. Mame uba im, bada basensha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utrai kandon, bada bor rengka bat pim. Regard but she. Tap ta ka jingido Christ, to gini aingu markelia. Kurlang berat jumblay, me bakino ekipop kapertei, dos ngosen yengi. Kurlang berat jumblay, me bakino ekipop kapertei, dos ngosen yengi. Kurlang berat jumblay, me bakino ekipop kapertei, to ai jing suk yengi. Hakami ukun la bro jungo belai. Hakami bakit na ka pop janga parte. Sukito ke bela kor shaga jinga wai jungo ukun la bro. Kukandra dumong pasang pop pamandung por kaying janga. Henry shoga kati bagaman sim janga kan sakyaki.
Kotrai Jisu, yes no yame, near royame, yame, Nagabinda Kajingir spoon jame, Karko Kardo yangi Baraki Bashimenda Haganiga Mas Bakhuid, Melaila yangi Ben Pediang Yame Hakaniga communion Bakhuid, communion Mensiam. Jisu, don't go and give a pangi Bashitam, give a Shimenda Haganiga Mas, don't give a pang jur. Jisu Isnelem Yaki Baro Haganiga Por, Namar Melakular yangi, Bame Pet yangi, but Menum Qua. One jot what evena padeng ki baritru Jisu bayis knerla katte jame halo jangi ben goy ben khya yangi Jisu lega kamberla hal or bahar gene ki kon ke bashim ben da ka mas online ro ai bagenang ya bort mai halo jangi kamen sem batte mai bagen sno shines no coins no koi hallelujah 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 Jisu 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 Jesus, Ben Roy, Yakajinga Jangi, Ben Roy, Yakajinga Jangi, Ben Pediang Yaka born me, Jesus Hakaneki, Eucharist Bakhuid, Karko Kardoko, Jesus, Ben Janayaki, Ingasem Jangi, Ben Janayaki, Bayida Toin Jangi, Ben Koi, Ben Kiaki, Bapangi, Bashitam, Payaki, Angel Jame Shaki Barra, Payaki, Angel Shaki, Ingasem Jangi, Payaki, Angel Shaki, Bayida Toin Jangi, Hallelujah, 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 Hallelujah. Jesus, 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. Jesus, 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. Tangin dawai, kajing dawai, Jubilee ngi karpan ya kajim benjam pura ha kabashim menda ki kam isne minda kasngi bakalong kabasa iso ha kajingem jangi ha kabangi duai gani kajing duai bad kamas Bakhuid baro kop pau ba habane to ai ba kajinget ba mela ai hangi hau kun jamme Jesus Christ u himmen jangi ba katelik ding janga jingir spoon kan kalang haki dunu jangi da umensiam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jing karmen bala kerku naga benda ka jingwan jonga hima jome kai ba ka jinga e jome kan pin kala dur yangi shaki nonglur lengkha bam chu shong tai ben bet ye ki simbai jonga gospel to ai ba ki to ye simbai kin pin kala dur na shapo ya ka jait pen riu badia ka parthe mariang baroko we ha ka jing kami linti batikana ya ka bening batimai Bad ka partay batimay. Haba enda eki bojungu bammen la wengno. Kaburom jame kan ting shine junop. To ay ba ka jinga e janga jubilee. Kan kersiyo biang hangi. Ki pilgrim janga jingkarmen. Ya ka jingnur ya ki tiar jingan show habening. Ay ba kata ka ju ka jinga e. Kan pinsa priang ya ka jingkarmen. Bad jingsuk jangu nong sius pa jangi. Setelah ka partay. Shame ko blejungi bala kerku junam kanlong ga buram perkejingaro junam amen to nginia duai
To ai ba ka jingyo binta hagi sakrament jome ya ka bangila yabam yasip kan penim yengi kotrai but kan pen skem yengi haga jing shai jonga jing shisha jome dau Chris utrai jongim Amen. utrai undon rengka but pim Engkau berpir. play button bor baru en karkuya upa baru kon baru men sim Bakhuid Amen. Yalisuk ban pen bana ka kubar babha jong utrai daga jingim ka jompi Isramu yau lei. Lai spak kat kendai. Ngalai yaki dajingi bangjubu ngalai les punya pi toyai sakajingi jonga ublei ulai yai kaberte En jag rör ju trai Jesus Kristus.